tục mạnh
cái chân chàng cái chân chàng cái nhìn quê gam ra cái lo mà bùi lên đó nhà lấy nó đi bên nhà lấy nó đi bên ở đây nhà ngồi đây ngồi đây nó bỏ để xem như là nó quê lên cái bên về nó được ngồi ngồi đi ra là tụi mình nhớ cả nó ngồi ngồi yang kiyu belum dunia lewat itu, wajah belum di, awal belum ada apa dia, lewat dunia itu terus panjang dua, pada dua ada apa belum dia orang dunia boleh jadi nama dari itu, nanti dia akan banyak berkuasa kerana dia kau yang berkuasa Jauh yang kaya way view be the current body dia sejauh dia video ke piala dia umum ke piala dia juga so benda amin man kita kata so dia boleh tu awalan tantial itu apa kaya dia kau coba dia sudah kalau itu berpikir kenyal, dia orang dia boleh buat dia buat kerja buat tempat apa yang kerja buat buat terus dia buat kerja jangan dulu dia mau dua amin kejalan kita buat jual kalian awal kita dua orang, lega percaya itu punya dua di panen dua orang kali percaya pada dia itu tahu dua nanti dia pun biro dia dia mana dia dapat di jauh dan itu Pau kita terangkan, wang juga, wang sedih termasuk pekanda di termasuk. Yeah.
Kiriya itu jual celok tuil. Jalan ini warna mereka, iwada, iapera, jual akhirnya anak jeliu bayi, bayu keluar banyak dari bayi cukup so berbeda. Nanti dia muncul dia bayi, bayi lewo. Dia kata saya kerana dia dua kepala sebio, ini kita buat lalu upaya ke, buat anda ke jual dua kepala, mengenai kita kata, so ini tu ini ramah tidak keluar tu, ibu tu yang buat dua dari itu kerana kita, macam begal, ini kita pernah buat, kita biar ada tahu, ini yang luar ambassador karena aku itu bantuan wabila yang terwujud kuat kita Jual alias. Amin. Honorable Anyang Agul, the President of the Benjamin Agul, kira-kira kita bahas satu ini, jadi sebenarnya kita nak mahu menjadi yang lebih tua ini. Honorable Anyang Agul, Minister of Information, Honorable Deputy Minister of Foreign Affairs, first apology. Apology aku buat delay. Kita lalu sungguh dari kopur, dari Jual. Betul aku itu komisioner, aku di Chiengkou. Nah, job itu aku dan aku nanti naik nanti jual macam dan apa. Bukan itu ada kerana sungguh. Nanti kalau so kalau itu berarti pada waktu yang itu ya awal kita on behalf of the president of Anyang Agul and on behalf of the land, the community, on my own behalf, I would like to thank wholeheartedly His Excellency, President of the Union, for allowing that of our son, many years, to develop of the South Sudan Prison Service at the Manhai Cemetery. Then Chiengkou, then you are well to be able to do a I would like also to thank those who have contributed in this, including Honorable Minister of Affairs, Honorable Deng, Deputy Minister of Foreign Affairs, myself in Manila. Also, I would like to add Honorable Minister of Foreign Affairs, and last Ajak in this field. Thank you family, Anyang Agul, so that matter is something. A recognition of what he did during the operation and after. Jual was among the first students to abandon their studies in war and join SPLA in 1983. He was trained in Juba, Ajak, deputy floor to the Deng, under the command of Chiengkou, later Anyang Agul, and then was current president, Jual.
authority. That's where he was brought to Jual area, particularly Jual area. Before that, and then after that, he was brought to Jual. In those areas, Jual forces and he defeated the enemy forces on many occasions. Okay, so what they found Deng or Juba, making those achievements can be recognized at Jual. Jual means that's okay. Just like the dog, why is it talking about now you learn? You super, so Anyang Agul, one of the Kari Udu, the Jude, the Kailo. It did do a kilometer, it would do that. I get a good look at what you go back here. And the door can achieve the car, and the way to walk with me, and one to be so we are able to have it. By Kenya, we survive that invitation. Every time they are one, the key of the one. Kenya, John for the food. John one day, you be the afternoon, they are going to sit by you. So I got to lay the talk. Nanti jalan, dia cinta. Dia Juba. Ini kan orang ni tidak terdiri yang itu apa ni? Dia ni kalau kita perhatikan, kita dia kayak dia Friday, itu apa? Kita ni boleh panggil lor accident. Woi orang kita buat dia kita tahu Suluh kita agora legoba go wada de go lokara ni na isa de mo ni ko ko do ni kalau kita kana kan agora apa ni sini ever go la yo ini akin ni no lekin ko ma ko do kake rangi ni agora sekali dalam yang infraction ini jahat betul, agak. Bicara apa kadang, boleh kerja dengan orang. Jadi orang, bicara apa kadang itu apa? Itu apa? Betul. So itu bicara itu sama seperti orang itu. Insan tadi saja. Depan aku ini, waktu biasa ini, saya tahu wako Sunday ini berjalan. Kita jual ini yang boleh kita tahu ini. Berapa kalau kanisa ada cara kita boleh kita boleh kalau boleh apa? Wah itu orang berjalan tua tua. Jadi Jual itu bukan kita. Apa pun jual macam apa? Mana dia ada. Apa pun terus. Ke wajah, ke meja, red mobil, ini. Dan kita lah itu. Naya, bos, ini berarti dia urus mana tak? Lekin mereka dia ada benda berjauh. Mereka ni berjauh. Kalau berjauh ni, nabi ni orang parti dia ada banyak dia ada. Kemudian dia boleh buat, buat so achievement kalau ni kita ini ada dari mana sebetulnya ini ada ya juga kita berharap supaya ini mendongol ini wajib manis dan yang ada
nationalists that have brought a great history of South Sudan. And you know very well the death of John Garang. No one expected that John would just die without even spending 6 months for us after he has finished his job. So he is consulting you and on behalf of the nation that keep it, cool it, and keep that connection to the even his son was not taking his help. We would have made one, but with a lot of God. Secondly, the president sent a message of peace. You know what has happened in Europe? They fought just like that. They fought 40 years. And Europe, the first world fought 40 years, the second world 6 years. Many people died. And when they sat and think and recover what were their mistakes, Europe is now where all people are going. It became a paradise of all the people of the world to run to Europe. So even though we are killing ourselves, we will not feel it. I think some of them might have feel it now. There is relative peace in Jual. Now, it's not supposed to be like that. Despite the disaster of flood, that is still continuing since last year to this year, and may go up to next year. So without peace, that each and every one of us is something will fight Vice President number 4, then we hope that peace will be successful. And the president did ask, if I accept the 5 Vice President to me, will cease to rebel? It was a perfect applause in the hall. Yes, peace will come. So it means that if the Vice President are there, and the government and the four left only the members of parliament for the 10 seats that has not yet been announced, to be announced, so that the government is in its place. So we embrace peace. We tell ourselves that there are relative peace. And when I say there is relative peace now, the land before the state back, it is that cry of last year. We cry for ourselves, we cry for God. We try to remember, we try to use. Please, you are finished. No one will remain there. It is you. So when we are in peace, that's all it was. War is destructive, we know it. War destroys. And peace builds. When we are peaceful, we can talk about harmony, we can talk about reconciliation, we can talk anything good that is good for us. But these are the two messages that the President has said that those who love this land, this country, must adhere to this. And those who are still starting to use force as a means to come to power, they say no, the time has gone, the time of fighting has gone, and the time of peace has prevailed. These are the few words from the President that I can add to you, that God takes and God gives. So our brother has been taken by God according to his timetable, and he will go to join our brothers over there. And our time will come for us to go. But peace, let it remain to our heart. So that we reconcile, and we hear that now some children are being returned to be born and be born in the day. Some women who were adopted, some children who were adopted. That is a sign of peace, and peace is my area. That I had a few days ago, I kept on quiet. And I'm very peaceful now. They're going to enjoy the loss and the effect of what they have lost. And you are going to feel. I know what has happened in the 2013 up to now, with the flood. It's a disaster that has overtaken you. So, condolence to the family and all the people of Pakistan. In the name of our Lord Jesus Christ. Istilahnya masing-masing cara bekerja bagi agar
Itu dia dekat hidup banyak ya. Begitu ya, aku awal ukol banyak, buat ukol banyaknya buat aku jual tidak ada apa tidak ada so nyali kerja mungkin yang mana boleh info kecil panen kita pergi tinggi. The book of Corinthians chapter 15 verse 20 to 24. Here down we the Toronto is here we share about the that's the first Corinthians. I will read in Jacob. Amen. Let us all share your knowledge. Ayah ini, towe bonara, oke jual bonara. Aji mana kau jadi tona ada. Jadi kan jawab ni dia apa ni kerso. Ungai punya dia. Kerso ya kau kerso. Abi pancu, dia jual leban. Waktu debating kami yang ijen dunia event kini event kak ayam menyalip ini ada working mencari working our gospel reading has been taken from the gospel according to Saint John. Gospel according to Saint John chapter 14, then you will start reading from verse 4 through 6. Gospel according to St. John chapter 14, verse 4 through verse 6. When John gave God, John gave one, which God in John 1, good in John Bapak kemudian ada, awak ini kan also. Udah yang bergolongi, also masih ya banyak bergolongi kemudian kau pun lagi, oh ya cuyo, yang itu when akhirnya ada berapa, pakai nama, kia dua ikut juga. I will be the person. Never saw it in the banyak orang itu ada nyalin dong dia kan cuma berada. Ini mana dah orang apa buat? Minta kau bayi ini nyala. Kubuat kan mencari dia tertentu. Bikin nama kalau dia pilih mungkin. Yang kalau dia kaya baru kubuat lagi ke. Kubuat kubuat dia kulit. Kubuat itu wow. Kubuat itu wow dia tidak jauh nama. Naik tidak jauh nama. Kerana kayu orang jauh ni nama. Jadi itu waduh dia. Kaya ini wabah yang itu banyak. Itu kalau baca dulu itu jalan. Tetap saja. Itu baca dalam ini. Ini dia minta lagi. Kemudian kecil dia. Kecil. Kau hukuman cukup. Biaya banyak. Ini bekerja pini. Isan itu ada piobilo. Kapan ini dari yang dari negeri sopan tidak. Amen. Dari lubung kuat dong dia lagi. Amen. Kau di luar rumah.
we have to go into the buy. We do a lot of the more who don't run here. One day, we do a lot of we are more in the age of so many. Cuma cuba ping, cibai kalau cuba lempar ada di dalam. Kuat ni mungkin kuat. Ini dia tu kita terbuka, bukan kuat. Jangan. Begitu juga yang berwani lebih. Jual jangan berkan, kenal jangan kebigan, wajib nak berbanyak. Jadi dunia ni jadi. Kaki ni awak ni muhim. Kia ni tahu jadi dia muhim. Jangan itu. Water lu pinjaman ni, pinjaman cek kita. Pinjaman cek kita. Wana mengucin yang ini yang menjadi dipinjam dunia. Ye ni
ke ko pon we wer ku lu do de yo da na ko ku nya le ke ka bu yo ni ye ko so ko ro nya le ke bu yo ni ye ko so dungu ye ko so en ka dun ke pi man tu wa tin na bible a chi bible le bo ya ko to ban ra ban ju no ro ban ra ka ka pia ke lo ra ki bi to ra ta ni chola ta na ban ju no ro ban ka ban ra ta ni chol yesu dul yen ke wala le chi yesu le le dul yen ke wala le ni ti chỉ bảo như cha thì nó mới chỉ nó mới lên cái tuần cái gì cha là cha nó nghe nghĩ cái tuần cái gì là và chỉ lên rồi liền tuần mà nay cái đấy là nó có cũng nghe là chính cuộc đâm gì cho cha chỉ về là cái nào là đó nghe là chính như là cái gì là mà nói chuyện như thế nào cái tuần như vậy là tuần như vậy là có là bạn ngàn cái bút tuần như của bên asan bu bagi bên bi wal là nó nghe nhà asan cái đó tuần như vậy là ngàn cái dây của bên cái nó chờ nuôi mình nó gọi là bên cái nó phải là nuôi cái gọi là cha mẹ mình xua itu cái gọi là lấy đi và còn có tuần như nãy cho tuần như gì mà cái chín tuần như gì mà cũng nào cũng tuần như mà ra mà nó ra cũng tuần những cái ra mà nay ra những tuần cái gì mà cái nhà lên gì kan yang dia kelihatan baik beruang itu nampak punya ni ketemu ada je bukan di nama Yesus juga dan berjalan di bawah najis pun lebih nama ini buah belah tu ni alih ni acara ibadah belah ibadah ni alih punya ni yang lepas lagi ni juga boleh nyuat dengan lain nyuat jadi. Ini kajian wala ke pukul depan ke orang itu. Anak orang ini cepat. Quran bayi orang ini. Tantaban itu adalah nombor satu subjek bin sabar. Bin orang ini ajar lebih apa lebih ayat ayat leban ke jauh kawan. Ni. Ini jauh itu nyampe tu tinggi jauh tu. Gue amal lah kalau mau jat kafir itu jat ni, dia tu ni. Alhamdulillah kecilnya lagi pada jumlah juga tahu brand, juga tahu brand tu. Nah jual apa menjual jual, jual betul kaman. Kalau lagi kecil, awan kecil, ekebla lah. Tujuh jari ni, itu dinner piau. Nak jual jari ni, ketinggalan serupai musa alat ranwar sabar. Gujat tu Abraham, bapa tu tapi jari macam buku ya ni. Abraham yo boleh randia, oh mungkin. Alu cerita ni waktu ini pinang ini cerita waktu cerita lu ini murta. Quran ini apa? Ini tak beda dong, kan? Ini tak beda dong. Ini apa? Kudaya, orang tunjuk kami itu ni nalar luar boleh nalar bantu dulu tim kacil kan lagi macam kangaroo macam ni. Gua tim tu dia gua jaga kalau kita lagi kuat pun kita buat janji warna buat bikin ada warna macam apa tu janji berbeza ni kita nanti bodoh no kira ni nak kita Moses kita bin kawari Moses dengan mana kacau ni, kacau lu nak jalan bela orang tu macam
Tiada yang lain. Amen. Nanti. Kau nak ada tu nyali. Dul, detua, ini nam ye. Bila dia kau lagi, dengan lagi mau jenuh nyali kaya jalan dulu. Asap tu, pernah mencoba waktu itu pinjam je. Biru dia wala biar ada, belum dia dah beri dengan lagi mau balik.
là ngon quá nhỉ. Amin, ho! Abur jenazah, Amadai, ho! Kenapa jenazah? Salam, ho! Amadai, ho! تمام طابور جنازة جاء تعرف السيد وزير الإعلام والاتصالات. الخارج دور أبطالي سلاح حمل الجنازة. هذا بطيان بطيان فرد
تمام. أبو الجنازة أستاذ الإسراف السيد وزير الإعلام والاتصالات. جنبان ها. أبو صباح. بس ساكت بس عايز ما تحطه في المحل ده بس ما تدبلوا خلاص كده ما تدبلوا خليه واحد خلاص جو غور فين يالي جام يغارو كو جايتي كويا فون بنجيتي امان لا غود اي الويل جون دي نكاي لون لويدن ka biot rin ga kirso bangi da amin tiy darang yini nali yin manon kene wadun ki tiy to domi tiy yarang yilanku ber gob da wan me da jon Jual alira nyang yen ma ber gob da to wen brir ga kirso ne paradiso yi ben kenden nali ne wendu ye ku kirso bangi da amin amin dia men jal kan jot ba kan sorot What go the one with the thing? John Galalira Yang, the kind of pure analogy. Kunagilay, Kuniaman, what they go the thing? Jabalana topic. Kungan and Gatti. Kuturi, Kunay, the Nat Kulijuna Rada Yaku Kuraso, Gana Pira Terry, the Yaku Kuraso, Edi Man Kito, Kutu Vera Garso, the war, Ayaban, Yato, Kani Yen, Amen, Kwakutana Terwada, Morkawala Dulanku. Ayaban, Kuban, Kurier Viato Kanalitum, Dulonda. Yen man ya woleu ne gel ku ya wabay ne pirateri bu joye yu
Kuya wa bay ni nuam dai. Nuam dai. Ti china wai. Ni yumda pyo ya dia ya ter. Ni ye chu kurso. Bangida. Long abul wele tuk atiede ye chu kurso bangida. Here ni ale. Many jong you like it. Abia talking about dia ter. Amen. Amen. The Yemen. Kayen nanong kubija be ko family bi chal ke pursa ke chal ke and then balong chien baloi na la long burle ko koy bedung ay murag fin be mandi si lora gu ko koy dia wo du kanisa so nong ku bi chal ambassador wa ki ma rum chon wala dia ra Juba ite a cha ping ne kanisa ite nanga ambassador ko ranga pe le ja kumada His Excellency General Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of Southern Sudan. Wale chawe na kut man ki President toy. We are mamasel ki bedelu ine. Wale Minister Makwinelwe, Minister of Information and Telecommunication. Wale Minister Deng, Deputy Minister of Foreign Affairs. Wale General John Kong, James John, CDR, alle wa akunu, alle ake kulelwin kanisa. Ake na alle ake baloye ka alle ji wa potena. Alle ji wa potena alle wa Ministry of Defense. Wale Chief of Staff, Presentino Deng Wall, wale General Malwala Majok, wale Kirka de Sabura Janasa. Kai Sabura Janasa into go alle kuno go betat. Walk board community, walk Sudan, Southern Sudan. Senior officers, well, you pay. Jual anang metke, anang friends, anang relatives, anang in-laws, anang well wishes. Because I like it there. Okay, you can like it. But then Jual, especially, anang his colleagues who are now generals, and they are among us here. We are thanking you for this participation in the burial of our brother. John Jual Alier. So we have to say our vote of thanks is that John Jual Alier, Major General John Jual Alier, is finally rest today on the 15th of September 2021. May God bless us all. Amen. Tiana limbi. We malke diu. Men be wa token. Wa mi to nara tung chulwe da dum. Hey enough. Hey nap mal ka diu le kunale churen bugatio akel roki ka wa kinim chil wa ki to ka ngor akel roki ko wa yamit wa non kam yes kuna chu le kunale langu bandit penglong da weta ku ken ka ji da pion na le ke kuna gelai e ya bandit wa ya tie ku ya wa mu ya bendi wa yar wer yenyin ku ya pyo pya no we ya bendi yenyin ya jor we ku ya we yendor amen wa kutana ter wada amen lakin dor ya kan yalla luoy ya kan yalla nyar yalla ken we amen يلا جاك سلام جيك جاكو فار شويه جاكو بوكين شويه اخوانا بروجي يسلم هلا
Masalin, Amadei! Ha! Azbit. السلام عليكم ورحمة الله. تمام طابور الجنازة استاذن الانصراف مع انتهاء مراسم الدفن. سيد وزير الإعلام والاتصالات.